Čemu služi ovaj budžet? Nakon što ste nametnutim zajedničkim zdravstvenim, poljoprivrednim i monetarnim politikama osiromašili zemlje članice, dajete sada milostinju u vidu pomoći. Novac koji nikada ne dođe u ruke građana, koji dajete vladama država redovno i dokazano korumpiranima. U Hrvatskoj je to vlada HDZ-a. I ne zanima vas što kradu u Hrvatskoj, što preko 44% Hrvata nema dovoljno novaca za hranu, što se na najobičnije zdravstvene preglede čeka godinama. Zanima vas isključivo da taj takav HDZ ostane na vlasti, da provodi vašu briselsku politiku. Sa svojim milijunima koje ste široke ruke dijelili beskorisnim udrugama koje su na kraju kao politička stranka zasjeli na čelo našeg glavnog grada Zagreba, pretvarate Zagreb u ono u što ste već pretvorili Slavoniju. Grad iz kojeg se bježi jer je zatrpan smećem, uništen je javni prijevoz, oduzima se djeci, oduzima se starijima. A daje se kome? Migrantima, kojih je sve više, daje im se stanovi, dijeli im se novac. Dok našim građanima koji imaju sve manje prava u svom vlastitom gradu, u svojoj vlastitoj državi to nema. Hvala.